Kardom pini bertar jik tha pini prime time news samang pini li imoni teron pi. Aprang si bertang tan pen cepat jurmi dam de aprang bertang kung pi arjik tha. Nilip chokiola IMP nilip block lapen hospital adung ki dona dolong keno. Morning TV lapan alang coratum corap cita si ton chokner ke paradapan amina hemalong citinalan keron. Korkan dia dolong kiwak eta jokulat keceleng kisungna. Bertang kung pi arjik del pit putat bertang ton pen cepat jurmi dam snang. Den tagat ahi cila pen langin ada korkan dia dolong kiwak eta jokulat keceleng kisung. Entagat ay tipen langin ada tu kewang atuwa korkan ti aroi ke dona dolong kewak et mate kedon atheng pi ki thulaba jok havar arat kacheleng kisung havar arat kachatan ki laso adolong jongsi kahenolote lokacharli kiso kune pencheng lok ajada sonta kasiksak tetan binong no pusi havar aradatum nang chithandun lasinon Karbi Anglong Autonomous Council ki kibom mangido CEM MAC tumapat laso adolong pamme pijia phanta choning ripedo. Koloni pen berita pangdakon Deborah Carter News 24 Karbi Anglong. Dipu pen manja dakedo rong kang thera rong along morning TV la pen alang litum hemi si pen chutimalan kiron. Niada por pai kebra chtima por pen dipu pen manja dak along kedo 7th mal rong kang thera rong along kedo morning TV la pen alang litor pen danglok hemi si pen jirap chitosi kiso kuin epen ke padok dia phanton chokna kep susi ararapan kisuamen pen amena kiada pen chutimalan kirona sai tempon pangso chitim alan hadat araratum chodengdon si ningkang samta cepat langpon lapen lahan sese kisu akhir jume padora cholong junlong la akai tingki kular eklar bong lapen cholong junlong dia phan ana mehir jume hang pidun pusi nilitum news 24 Karbi Anglong asahem bertana pale. News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. Nili blok angkang chokiola along hospital atung ke do adolong kaheno era jok rat kacheleng kisung pusi nili tum News 24 Karbi Anglong pherang ke hinpen bertanang pale. Nilip kilakain korap ko constituency angkang chokiola ahempi nilip blok lapen hospital adung head gari so anta damahe lapen bike pen anta iok chekom rom anpin inglonga so araratum tuwa kidam kangthar kanglit chottakali kisegune kachuan siksak thepik lapen labang so tolong adim ka alangitum chiku charbak pondang lapen ahot pente tolong arum si hatna aviong te chihya okta okpuason pusi havar aratum chithan ringki. Nilip koila matipen berita pangdakon Moses Teron News 24 Karbi Anglong. Pinia berta lapan sikang tanilo tume thakme Kardom.